Kemudian jumpa Fibro section 4 kancing petip nam taka result kemudian jangka kampus office Gramin Dak Sevak GDS te ka kene ketika result ketika jong special drive jong menai Mei June kan mau waktu apply jong menai Mei June ketika result jong tu kemudian jong kene menai Julai September kemudian jong tu menai ketika jong menai Mei June kene ketika GDS online English special drive Mei 2023 North East Circle list 4 kene ketika list ke basau jong benai Mei June kan mau maka dan haune benai Julai ro kami kawai ke pus kabari jong kane hi tambah tu kelami tambah kane ketika list 4 jong ka jong benai Mei tek tu kiba ab ikan ke result ko la ban check bar kitu kiba la yo ru kila yo message hiru kiba la select kila yo message la kimpat yo kila ban check na po website ngasabu po description ru ya ka link jong ka website ba pin check direct na ka PDF jong ki Teka jong kami kelia ka starting kadai baik na sanspa prapoi ki download na po ka notice circle sedang kalis na sanspa prapoi. Dengan play kat kumpene ka notice hangne ko ngomno ba the shortlisted candidate should get the document verified through the divisional head mention. Mun ba na ki divisional head na kami kelia pihak belai bisa ka post office jong kami kelia head division against the name on or before 19 September 2023. Teng tu ki candidate ki ba asya select nam ta kini kam ki haban lit ben verify last date kandai khandai tarikh jong benai September ar khulai the should listed candidate should report for verification khaban report nam taka verification rengkat ber original documents and 2 sets of the self attested photocopies of all the relevant documents paro khabra ro eka medical certificate kable eka taruh sepenuh man pendek ya kata print load di bro ikuran kam itu bisa select te don apa yang speak bom tip bisa select am te fill up and check ngala bu kaling apa description sa klik nang tu sa check ke keteng jona de mangamla ban pin load di keteng an spin itang ya ka list mulu mala ka ba lae dre ka full list bede fill up and check nambo ka description ngasa bu kaling nang tu sa klik kan ya lambai bisa kan ka list jong gini te jong kami kali ya menta ki bayo ki last percentage kan ka list number 4 ka 79% 79% ya ki baro mo open wen ST kategori kata te ki PWD kategori di kam dunai ki don ki bayo 65 ru PWD kategori tangba susi pada banong ba naka PWD kategori kibun hi ki bayo baik ki ban bar jala kabare jong PWD kategori kan nomor wat jong ka ST kategori ru kibun ki bayo nabar jala kamtam ha ki garo hil lada ki yo prapo percentage ne kan percentage ru kinangrung baik ki panabar jala tapo khasi janja di khamduna ye kini bayo duna 80% jong SD tambah gidon ni bayo te melalui ya kata kane kade kam central government se melalui tengi ne page te hakane ka list government ki ba mi list hakane ka food list gidon kumba saus pa sau rungut candidate hakane memta haka third list gidon kumba news pa arsan ngut hakane bre saus pa mat giduna gi join te nakane ru ngathrai kin don bun hi bam kibom join te kin sawan kan sami sekalis number 5 tekmut ba kan poi hi segi new po something new po san new po new percentage umtai ngathrai tangwan kini ki ma pek nganang ne pada kibun ma kisnong garo ki baduna percentage ba kisnong garo te khasi labun ba dap te sa check ba ma ki ba apply sa check ya ki kisnong ba fi apply baro ki te kami kelia division kasdang sekan mau ban check mau kami kelia division kasdang nadu sans pa prapowe mekla division nakasnong ading nokot gare UR sispa percentage farid god division punjab tadang ta ter sa check nang tu te gidon ki bayo nyop khandai percentage gidon ki bayo prapo percentage lakjong kisnong ma tambah bayo last percentage udah 79% ST kategori ma te nomong ya PWD te kham don hi ki ba kham dunaru PWD da kasyongat pemwajing dan kipus kategori la kajang te sa check naga po ka website nga sabu kaling po description sa page gi keteng registration number kategori haka UR ta he percentage de haka ST kategori pada khamret te kidon hi ki bar jala ru gi bayo kinang don be kine temla lein mar bagane kare jongka central te kidon ki ba la ru lada kidon ki bam ai NOC certificate ne ke te kin namla hi ban wan sa kidon beda bala teng saya page kata te kidon ki bayo prapo percentage dan ki bayo 70% sama ki snong garo ki khambun ma kini ki bayo Newe UR 91% Hisar division Haryana snong Maudet
te sampai nyapi 78.5 une mau senar PWDB Palamu Division Jharkhand widampo Jharkhand iyo apa Palamu juga PWDB kadang ngimla le mo te kidon ki 29 kidon ki 80 te lada pisngo ba pi yo te sa check in apo ka website ngabu ka link sa check gitu kisnong ba pi apply pi yo kan percentage pi den in den yo kampoi message apiru te sa check gitu ki registration number sa page bahagen te tangki ni jum tip boleh